sambu na kutoma ya mbanza kikwit beto simba na diboko kumosi na Nsemo TV. Pèlerin, faut pour dire télé, haha. Roi Fafa Ligos, Yabiswa Makila Sankara. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Nsemo TV. Nsemo TV. Nsemo TV. Nsemo TV. Nsemo TV. Actualité ya mboka Kikwiti, biso nyonso na Nsemo TV. Kinwa papa yonde mopanzi sango Poville na biso Kikwiti, emona na yeye bana yaya emission kitoko. Mbote mingi bana Kikwiti. Félicitations Nsemo TV. Félicitations Vincent Kinwa. Félicitations Samuna télévision na beto ya yangeme sala ya bana Kikwiti Nsemo ya yangeme tula na Kikwiti. Yo bikala Nsemo ya libela na libela. Munu mwana na beno, munu mpangi na beno, munu yea na beno, munu leki na beno, Antoine Muzela. Mwana Kikwiti. Boge binga munu Anto Muzela. Mouvanda gardien ya Kara, gardien ya Révolution, gardien ya Motinga. Mouvanda mpi professeur na institut Lokolela na cycle court. Bedu vanda formé ba enseignant ya école primaire. Après moubaka bourse, moukwenda tanga na Thessalonique, na Grèce, mouke maître na ya université Aristote na Thessalonique. Bubu yai mouke na Belgique. Moume mona mpasi mingi na maua na kumona ba image ya Kikwiti. Kikwiti me kuma mvindu, Kikwiti me kuma kama bengi. Yomesela munu mpasi mingi. Ntama ve bana Kikwiti. Betike kuisa. Samona ba projet. Kikwiti mpigo kuma. Vili mosi ya kitoko lukula ba vili nyonso. Betu nyonso. Awa. Betu vana kaka na nima. Ya Nsemo TV. Na Vincent Kinwa. Me pesa wenu mbote mingi, bebikala mbote, munu mpangi na bebe. Nsemo TV, mama bo eme, mama bayaya to sabone na Nsemo TV. Pesa Kinwa, je connais Kikwiti, Ndusa de chez nous, pisa kaka na Nsemo TV. Yake bampangi na betu ya Almani. Okay. Bampangi na betu Almani batametinda. Mwa damu ya mwa savon. Samu na kusonga gani no bete kimvuka. Merci. Betu mmepesa merci mingi na bampangi Almani na dikabobo ibuka beto. Vraiment bolemba kaka fe bo fula. Betu ke na mpasi yawa, mpasi na betu ya ngolo kele école, betu na école ve. Bana ya ilonku ba ministre mbasi tombasi mbasi. Menzo nkanda kele ve betu kuma na kisika école betala mpe betu ke nwana na okanga betu mosi. Merci mingi. Nsemo TV. Nsemo TV. Tono mingi na beno bantake la Nsemo TV en direct ya Boala Kumbi na 4 km ya ville ya Kikwiti. Bet kuisaka par rapport ya remise ya moi juste bikoli ya fioti bampangi na betu ya Allemagne kusalaka par rapport ya population ya Kumbi et puis komona par rapport ya promesse ya moulin komona moulin ya chef kusala effort sana ku combler vide ya mpangi kusala promesse bet même on ayo mais kena kima moshi mais attirer attention na munu kele nzonkanda ya bege mona na nima na fond bampangi kele nzonkanda sambu bana bampangi na beto kubaka mayele bokwisa kulonguka condition
yanzo nkanda yai mesala mpashi. Bampangi ketala distance parcourue par nos jeunes frères et nos enfants. Yoki pesa mpashi sana croissance. Beno bakwedu bana na beno ke kwendaka na banzo nkanda na ba voiture. Boke fotoka mpi na ba voiture. Boke mene vie ya mbote. Me betala bana na betu nanki condition boke kwena nzonkana oke mpasi. Net na kumbi nzonkana kelve bana ke sala distance ya 4-5 km la journée aller-retour à kwenda de lundi à samedi ake sala même exercice à telema na suka à kwenda akivutuka akuta masa na nzo kelve abaka da bidon akita bangumba na kwena kososa masa na nto. Vraiment bampangi Congo yabeme bikaka yabeme yambulaka yo yai. Congo yabeno ngena kujinga na kati yo yai. Muke tubana bampanga Kinshasa, bampanga Lubumbashi partout bekele. Muke rapla benka ne province ya Kwilu me batsa bana mingi yame kwena ntsangu ya lukumu, yakena mbongo, yakena ba moyen, me tala ba condition bampangi na benu ya Kwilu pi ya kumbi ke jinga. Pembeni na Kikwiti metu ba bien. Pembeni na Kikwiti 4 km. Na ville ya Kikwiti miroir ki talatala ya province ya Kwilu. École Kelve. Moulin par effort omekota. École Kelve, poste de santé Kelve, massa Kelve, forage. Yo Kelve, me benu mweza lebege na makuta. Bege pesa malanga na ba concert. Bege noa malafu na ba boîte de nuit. Bege pesa peut-être ba ndumba. Yoge sosa ki salwa kusala. Il y a un investissement vers l'éducation. Bampangi metala ne bana ta kwena diaka na ba 5 km aller-retour 20 na journée. Bo metu ane boke tunga école. Bo yake facile sana bo ke banzonfi, banchi, banchinga, bandala. Yake très facile sana bo. Mais bon, soit pupitre. Ça bo la tableau. Bo tu la ba porte. Ba tol. Ba fenêtre, bureau, ya kufuta mpi mwa balongi, mbalangaka ulukuma mécanisé me bubuve. Alors, boke tubande tula dikulu, nyantete, atange yodo sala 1 million de kilomètres, banante tula dikulu nyantete, ya zole montangaka kwisa salangi, ayi nange. Bampangi me tula dikulu, ya ike dikulu, bome tula, na niveau na bo, place abome mona ni bolu kusuka. Pana bome kuma na temps ya kutula ntete Zulu. Kwaku yota monana bete na nseke bete na mvina. Mais Zulu ba porte tableau na ba banc. Classe proclamée je pense les 4. Il y a 10e mois octobre. Ça la bana kufutuka classe. Kala bete neta la bebo na bilumu mananga une semaine peut-être. Soit 10 jours. Ça, chantier ya école kumana. Maintenant qui ba moyen. Le zolo mbote kusalama bampangi. Tol monchi awa na République démocratique ya Congo, c'est presque $5 je pense, soit $7. 7 à $5. Tol monchi. Tala mbongo yange sala gaspillage, mbongo yange zangila kima kusala. Nge tula diboko na œuvre ya charité. Avec $100, bolugo zwa 10 tol. Je pense 10 tol na niveau est déjà eu ça la classe moi. Je pense peut-être 10 tol, $100. Donc 4 salles de classe ça na kusoma ba tol malanga il faut moi $500. Moi mabaya moi mansonso. $500. $500 quand même sanga na bampangi 10. $50, $50, $50 partout bekele. Yoke sala $500. 10. Bampangi ubaba tol. Baleki na betu yai. Ba na betu ke buta ya fioti yake sala ba 5 km. Age yake sala 5 km. Aller-retour sa kwena manaka na première primaire ou deuxième primaire. Atatanga awa na ntwala nzo. Akotawa. Abashika. Aluvana mwangola kuba 5 litres, 10 litres akita masa. Mais ake katuka na bumba. Bumba 5 km par jour. Neti na mwana yai bampangi sana kuyela na bota vana mpashi.
Alors munu muge kuisa kaka samu na kusonga benu be reagir betu vana na ntima ya mbote tata nyonso na ntwala nzo ke bongisaka mwana samu na mbashi a tout l'espoir de mwana takwenda chasse mwana takwenda bilanga na retour atakwisa na ndunda betadia benu bet metinda benu pi chasse place beme kele beme fomo ambishi be indula betu mpikwako bampanga alman mesala geste ntama na bo ngindu ya kukuma ba député ntama sambu kipoki vutu ka dia na Congo kwa manaka bubuve mais quand même bo metana nina ke kishina racine place bo mekatuka bo mesala mwa geste ta ya Mungu ntanga mama ke la sasaka tula Mungu ina asala mwa lusaka mutina ke baga bénédiction ya ngolo bubu mpintanga bana yeye ya kesala ba 5 km tatanga awa atawa ndinga ya bawanja nzambi eta tuba samu na nge mpangi ya metula $50 ya metula $100 kavana kaka ya mbote muge mumoshi ve muge na bampangi na muni ya kumbi mutabaka ntangu ya usola na bo moshi muge bana ntete na mfumu ya bwala mutake songa betu njila mfumu. Merci papa journaliste mbote papa journaliste ngolo kele papa ya kuluta dia merci betu kuisaka bubu Ntemo TV na kumbi samu na kutala par rapport ya projet ya makambo ya moulin mpi kupesa nge mwa ndambo ya savon ya mungwa ya mampangi na betu ya Allemagne kutindaka samu na nge na population na nge mena kukuma na betu tellement betu na Ntemo TV betu kezola kumona mpashi ya mampangi ve betu memona ba bikuku ya nge metu kikuma ya bikuku ya genki expliquer papa. Merci papa journaliste ba nzo yai betu metula bambanzi ati banti yai betike sala effort na okatula mwa mpasi ya bana ya fiyo tisa kulonga nzonkanda beti na problème ya kulonga ya bana nzonkanda vraiment na secteur Kipuka na ville ya Kikwiti na territoire ya Bulungu mais ville avait Grabandundu en particulier betike na bantu mingi ya lungu sunga betu varme bampanga Bukavu ke ba Congolais. Vraiment muntu yake na mwa moyen lungu ide betu sana kusaisa ba generation yake kuisa bien que ba muta kuyidika veme bana yaye betu yidika bo samu mbasi bole nda kuma bantu ya nene na luzingu na bo bulu ba ministre ba président de la république ba gouverneur ba minganga ba bantu ya mutina donc kana betu meku kwa butiri bana yaye na formation c'est que abu pia na luzingu na betu na kumbi betu toma dia kave betu ke lomba toujours aide na bampangi yake na mputu na babwala nyonso na kuede beto na lusalusi bonso papa Jean mutatuba papa Jean mais sont déjà mbando ya mbote mais pesa be déjà occasion ya kuzwa nzo ya mule plus mule mutatuba mututisa ya mutu meso sayo donc kuzanga yani bizo zo kima ina ve vraiment mais pesa merci mina papa Jean ya kwa a continuer ba alirina yake na ya mbote vraiment ba député be kusebeto wa mingi ba mama metoka na kuvota ba député betu ba jeune ba population mais qui a mo sikel veut donc jusqu'à présent la kumbi betike na muntu ve ki benu la saisa betu betike lomba kaka aide na bampangi ya Kwilu ya Bukavu ya Kisangani un peu partout na kati ya Congo boku aider beto samu na nzonkanda betime lomba mbongo vesa kudi ya beto mais betike lomba aide samu na banzo yai bana na beto kuma pi bantu na mvula ke kusi kata saisa Kongo. Merci mfumu nkintete ngele lenda kutuba na bampangi na betu ya Allemagne sama mona ngeme tuba jina papa Jean par rapport ya moulin mais samu na ngindu ya bampangi na Allemagne me manifester ya kutinda mwa savon mpi kufutila betu tike betu kuma tina kumbi sabetu mekuisa na makuluve betu mekuisa na bamoto be mona kina bantu mesala dépense na ngintete ngele utuba samu na mwa geste na vraiment na geste ine bampangi Allemagne mesala betu ke pesa tete merci mingi nzambi kusimba diaka bantima na bo jinga mingi e bo yika diaka ina elenda ku saisa betu dia na ntwala vraiment Mungu amekuma na bwala ba mama boga na kese minute yai sambu ya bome sumba veme mpangi me kabila bo donc ba mama na kese betu bi batata kena kese ya mingi betu me sepela mingi ba mama boku kwa puye ba mama pike tunga bwala betu ke na exemplaire mama Suzana kuzatuka burgomesi ya komina Kazamba ba evra ke sa vraiment ke pesa kese mingi na betu nyonso donc ba mama beaucoup appuyer toujours ba evre ba mpangi Allemagne belembaka kave à travers papa Vincent
na papa journaliste. Okay. Vraiment benu ku aider beto na occasion na bo benu Na yidika makambo ya beto na école. makambo ya nyuso école. Merci. Merci mingi vraiment beti na kese mingi na kuyamba ko lina ben. Merci. Muge banza ngembi bana ke sala distance ya ba kilometre sana uko na utanga ou bien yange bana ke tanga na Kinshasa ou bien kuitisa beno ba mfumu bege wampashi kifula moshi na population ve. Oui, justement papa, question que me poser mono. Muwa ko bina bwala batumi ke to bande chef munde ni bana ko tanga na intérieur na kikwiti. Vi ya mesala ka mwanzo kuna bana ndeke zo kutia bona kikwiti beto awa bana beta longila wapi. Mais beti ke lomba ba aide munu mosi muge na moyen ve. Kamwanzo musala ya fioti samu na bana zole tatu. Est-ce que bwala nyusu mtakwa kunata bo? Yone nge mona beti ke sale fort na kutunga ekole la kati ya bwala wa sabu ti bana na beto. Ti ya mono mosi ti ya population nyonso bozo occasion kolonga na kati ya bwala. Tanga bana na beto yokwena mpi boge exposer na ba danger samu ngeza ni boge kwena na banjela ya mkufi baba nyanga baba nyoka kele tuba bi gonsa ke mingi. Vraiment il faut kusala effort kukumisa projet ya école tina nsuka boge épargner mpi bana na beto na bigonsa kepi na be. Tout justement papa journaliste na kotala mbote beti na saison ya pluie mvula kele ese kana bana esa distance à 2-3 km kana mvula mbele ntia kunoka na suka yome zenga na 9h ese bana beti kolonga zonga dia utakwenda ve yo beti zola nde bampangi Allemagne be pesa maboko mwa manzanzo ke coûter mingi ve na franc congolais tol c'est 10 500 francs congolais ya double c'est $5 mpila papa journaliste betuba benu ku aider beto na nima bilumbu sambo awa betu mekuma pempe na kuvutuka na banzonkanda benu ku aider beto bana kutanga bisika mbote Buta ebwa Mbate ya mbote pa journaliste. ngolo kele Ngolo keka yo papa. betu na kubula kama solo ya kutoma ya bola na betu kumbi mweza bande kutoma ke banante tenantu muntu kanantu ke mbote kutoma ke assuré. Alors sans tout kuvana mbote il faut encadrement na niveau ya banc ya école ya mwana kuvana na nzonkanda a partir ya nzonkanda mwana ke baka mayele ke bampi mangindu ya développement. Alors ntangu école na bola nzonkanda kelve c'est que bola tavana na frein ya kuvana développer. Alors bubu bete tuba makambo ya école ya kumbi ya metelema samu mbongo na maboko kelve ngindu na ngelu kuvana nkimpingelu loma na bampangi ya kela na ntemo parce que ntemo bogela na betu na ba continent nyonso ya monde ampli na Congo bogela na betu partout muntu ya Congo ya Congolais kele akela na betu wana na ntemo TV nkingelu loma na bampangi. Vraiment pas journaliste yo kentete yo ke kima musike monet ki yampa parce que mouvanda sirve et puis mouvanda puis vende bubu ya betu ekutana ben mais na kudile na betu na mawana ya nzambi vraiment quand même ku mona nawa yo kentete merci mingi betu na possibilité ve ya kusalisa école betu na makoki mpi ive mais na mwanda mu na betetio tala be musime mona école mpi lequel betu tumika banti mais quand on avait banzanza ba pupitre ba tableau yo kelve mais betu lomba bampangi yai ya me pesa luzolo ben na kusi mona nawa vraiment bo sala bo continuer na kusala mambote boko edebet sans bon pi bo longo kaka et puis bana ya mpika bo be longo peut-être mbasi ata bo me kuma na retraite mais balanga bana ya mpilunga salisa bo atala ntadikaya ko be na mulanga malafu ko be na makambo ya kaka yo na bete loma na bonde vraiment bo tula bete maboko sans de bana kulonguka développement kuvanda kati ya Kongo ya mbi. Merci Lemba mugevu tuka fioti na mfumu mfumu betu sola fioti kumbi yoya ike le bola ya bambuta me bikishila ngeke na tabwala bobo bampangi ya impeke na olanda betu bokena bangindu ya développement mingi kumbi mtoto mpike ya nene bubu kana bampangi yai kena mfunu ya kukwisa na kumbi bo exploiter mpi mtoto yai ngeta tula bomwa kalve ba condition tavana ngolo ve swat ngeta buya samngezo la kaka ben moshi bedi ya manioko mpi masangu ya mtoto kumbi. Merci papa journaliste. Yo kibeni mtoto kwanza bikelaka yo ya tubaka nde batu nyonso pesa ila yo. Ya bome pesa betu biyeka ya kutala wa mtoto ya tuka ba mbuta na beto. Kima tete ya ke pesa ngituka na bwala ya muleme ko tete tete. Tuka epo colonial. Do bampanga me kodela bamputu wapi bome yibuka vende bantu ya bwala ya kumbi lenda katuka na bibuka bo tulisa na machine. Mais tale effort ya papa Jean confiance ya me pesa beto na kusonga betu kidimbu ina. Alors beta buya vento de mingi. Ben moi ce que mon ayo. Petit soit développement.
Kana mutu mosi mena ta tracteur ke bundura bilangeze la manyoko ya madeso ya bakana secret. Pourquoi pas ba mama ta bénéficier ve moi savon moi mungwa. Donc beti ke zola ba projet ko kuisa ntoto ke ya mingi ya kusosa be muke chef de terre pia muke na kata kumbia. Jina muke munde ndi mwimbu, muke na familia Kingwadi, muke na notabilité nyonso beti ke complet awa. Donc beti ke zola ba projet salinki yo kuisa. Ben nata ba projet ça betu tomisa bwana betu. Merci. Lemba muke tuba fête nange. Muke zola nge pesa mwa tsangu na bunkufi na bampangi na muno nyonso ya bambala boke partout. Ba peuple mbala. Boke partout. Boke na bambongo, bome kuma bantu akutoma, mais boke indula bampangi na boya bambala ve. Yesala mwa bref moshi na kimbala, expliquer bo surtout makamu ya nzonkanda. MP ba poste de santé MP massa parce que yo ina ndege lojimu ya muntu mpangi nge pesa mo andinga madonda mengi journaliste munda yupa mugwagula munda gigwimbu puisque agenda gupudumindeli age kushimba mavumu akadubutuledu etuledu na longuka mais moi nyokomuke vraiment kuhanga mana développer mali gas kwana lombi fu ikugwa hii ana fetu kulonguka malabo kako no kwalumani gwenina mebo kagwa wena kwesi dala ogi gagenda akadushisa dala tayikugu ayikugus da mwana wedu ikumani ana kumukulonga gibi agumi aguverner agumi minganga docteur agumi superviseur agumi biana alors dona lomba gwenao pa Jean wena kwalumani vraiment silu zolu e shimbi duga na du wake dun tekulu adu le mbe dun kokololo mutana zo kulongo mwe kogu ndololi mwe kogu mwana yi mile kalimanzansi mutali mvula ou bien tuya yikuwa ifedi kuzoma tuya mais manzansi mi makala yikuwa ina toujours très bien c'est que duguma démobiliser duguma hata mundeli tuloma kwena pasha nguputu kwa alumani adu bumu kuka ya doka dulu musugami adu dum ya mau tu du sepela mule udumisa mwanani kina mwa masabu ni mulu gadulu mule mvindu asabete kalombu sapusti mais dans la sisebeli ya hau mentalité mumudu l'homme a dû il est bien le discours sonique adu dumishe manzanza $1,500 no le nambi yigi matondo et c'est jini na matondo lemba muke bakampi le plus jeune petit puissant tête legi muke pesa tête merci na Mireille Nzazi mpia Congo na Belgique mpilange me kota na mwa likopa ya banta Allemagne banta kumbi me yamba kolina benu na kiese na ntima bete continuer kaka kusonga benu bampasi na beto merci na couple kumbi na Allemagne na geste me songa benu nde Mungu amekuma savon mekuma yina kele ba besoin moshi primitive mentangwe ya nene ya boge lomba nzonkanda ya bana na benu mpi ya ba ntekolo na benu papa Rifin Allemagne merci matondo na bampangi ya kumbi kukumila nge mama Claire me pesange matondo na part ya bampangi ya kumbi na geste abemesala mama Zizel mpi famille Ilaka Mvimba nzambi kuyika benu na yina fioti ya beke nayo apesa meno mpilo jinywanda na ntima leki mebingange sambu bubu ba lemba batata bambuta kenwa na samu na lojingu na beno ngeke tanga na nkibwala na bumba puta nge na bumba puta bege sala combien de minutes soit des heures katuka kumbi tikuna 4 heures donc aluku katuka na 5 heures age kumanki samu abaka taya kutanga kana ngeme katuka kuna ngeke vutuka bebe kuma wa banki heures ba 16 heures ba 15 heures 17 heures donc na âge ya mwana na munu yai akatuka awa 5 heures samu age vutuka awa na 17 heures nyonso na souci ya mbashi akuma muntu aza bata kusonika aza bata kusala calcul kana beme ede muntu bonsu yei atanga wana kumbi ngangu tafana mingi pidei njilage sala distance atana classe atabalala bampongi
ataba bakampi leçon yango mbote ve sambu kulemba melutana mini nkingeli utuba na ba mama nange batata nkento banoko yagela nange na babola mindele sambu na école kuwa na ntoni veva na courager tuba ntete ba mama kuwa tuba mongolo tuba kima ntete ya école na bolo keve et dempi bana ke va au bel hôpital mpe na bolo ke ovia. Merci mwana leki ba mama batata yakela na ntemo TV betu kisalo na betu keka kusonga benu mwa mpashi ya bampangi benu betula betu maboko benu na mpoto bome kuma kubinga bende ba combattant musicien loko bola musique ve politicien ya moyibi loko kwisa na mpoto ve betatani matadi beka buya seke beke vana souci ya bola ye kutambola betu ke tadila bove boke banta kufefa boke banta kikenene boke indula population ya ikaka na ntango ya ba élection bota kwisa kumbi mais bete sola bo kwisa kumbi bo mona école na manzanza bo mona ba moulin bo mona ba poste bo za bandeke congolais mesala yo na souci ya kuvana congolais. OK. Bo comprendre que non auto prise en charge yo yebet metula yo en marche. Le peuple se prend maintenant en charge. Bete na mfunu kaka benu bana na betu bete vana na fier na benu mpila beme kuenda na babwala mindele beme toma beba na kuyindula nima muke sepela na ndinga ya mama Colette kinwa ke tubaka ntemo kele kitalatala kanangeke tala ngeke muna mpila ngeme kuma ngeke yindula place ngeme katuka mpi sangeke tala ngeme kuma na mandefu menge vana mandefu ve ngeme tala ngeme kuma na ntsuka mpembe ngeme vana ntsuka mpembe betu ke sala kisalo ya isamu na usonga benu nendo betu kena mfunu na benu mpi beke na mfunu na betu ya beke zwa kuna beke na ba façon mingi ya kuinvestir na République démocratique ya Congo surtout na province ya Kwilu betu bete province bete boye binga betu grenier de la République bete à vocation agro-pastorale élevage agriculture mais ntoto yoyei bampangi ke kaka na mfunu ya benu betula bisadilu. OK. Bisadilu bobo ta sala bobaka savon bobaka sucre sambu betu bika kudila banta betu tula ntima boye bana ba projet vers développement alors benu yake kuna bege na mwa mikie bege na mwa fioti ngelu kutula gesala bilanga mpila chef metuba wa ya nene ya madesu ngekuna ta kano sucre peut-être toi mi kuku madesu Amanyoko. Bampangi tasala kisalu botabaka mwa quelque chose mbala nima bekatinda diaka savon ve bekatinda mungu ave bomoshika kudisumbila sambu beme pesa bo kisalu. OK. Beteka banta kudila dila ve bete songa benu ne ntoto kele benata bisadilo betasala kisalu. Chef metuba neno ba condition tavana vende o sala pide mfumu ntemo TV kukisana bola na nge bubu betme songa bampangi betme tuba bampangi me wa place bokele réponse tavanda bubu ve mbashi ve kilumbu kazabaka na 20 ans mbika kazabaka na ve mais mugezola nge tuba mwa ndinga na nge na bunkufi par rapport ya nyonsa betme tuba nge chité parce que awa bete tina mwa mingi na nima ya ntango. Merci mingi papa journaliste. Ya mfunu ntete kelende nzambi kubumba ntete bampangi na nyonso ke na mputu na dibansa ina bome baka ntete ya mboti na windiro betu papa. Sambu kana nzambe bumba bo betazo ya mingi. Alors c'est PI mutatuba ntete mingi ve. Mutatuba mingi kalme mona bo PI na kutinda ba projet sambu ntoto me vande ya mpamba. Grand problème pesa kaka merci nzambe kubumba bo. Nzambe kubumba. Mwambo tena mampangi na betu na kimbala utasala bobi. Vraiment inu wagipimbu gingi. Nzambe anuga mipimbu anuswegi mujingi gola mwilali banza linusenda mugudimbu nganga kulimbuliko. Inu wagipimbu gola. Merci orphelinat la meki donne. Betme kumisa ben betme pesa ben mbote. Mama docteur Aniki no ferme kivuvu. Mbote kifulunge kele. Me pesa mbote na Claude Piankongo. Mbote place ngekele na mbuta na munu lemba ya bwala noko Jean Mbayoko
en direct de Bundesh mbuta mugezola mu rappeler ngempe musongende ya ntemo nange yoke ya menga donc nge abonnement canal ke manave ngeke bilumu nyonso na beto yovana na mpimpa yovana na ntango. Grand frère propre Jean-Pierre Makina, l'homme de la compassion, mon pasteur, merci na ba prière, merci na nyonso yangeke tu basamu na Ntemo TV mugeza bane nzambi ke wange ata wange mpi. Mama Mireille Nzazi, Liliane Nintini, Amboro Keji, géographique international, Peter Kinwa, me pesa benu mbote bifulu bekele, betukena benu kaka, betuka kabuya benu ve, bete continuer kuvana na benu, bete continuer kusalila benu kisalu ya bege zola, mon frère héritier ingénieur Mupungu. En tout cas, ngeme mona kumbi. Mugeza wane ngenge monta ba projet ya nene ngeme mona boala ngeta sosa kima ngeta sala samna boala ya yawa kumbi bankwiti basumba ta mo almet po basumba ta sardine po basumba ta sucre yo vana veka ne ba kilometre na kikwiti samu to sumba mo farina sala mikati mugeza ngenge monta ba projet ingénieur héritier Mupungu ngeta sala quelque chose sana kumbi muge rappeler ka gadiaka na bampangi na munu couple kumbi na Allemagne. Merci na geste bien me permettre bet boubet awa papa Rifin, maman Claire, maman Zizel na famille Laka en direct de Bundesh bet me tonna benu ma tondo mingi mon grand frère propre Tabo Makita ntuka ngonda melunga muge rappeler ntuka ngonda melunga Claude Piakongo ntuka ngonda melunga Jamba Yoko bet me kuma déjà ntuka ngonda beto bete va loka loka papa lupangu gezola ve mwa ba promesse mingi yetu bando kinga mpangi kutuba mpangi utinga ya mona mu papa Vincent papa Ntemo kuisa ba image boke losa bima ya ntsadi na beno na nganda sana mefuta ve Tabo Makita me pesa me mbote mpangi ya kumbi betu pesa mpangi na betu Almani mbote utavanda Merci.